nuanom zongofo bebi a ewiase akodu no empuntio ena obia eden epe enye obi bibi nso ne obi onipa bibi ene ne waye ne yiye inti sebi nana adodanko Akufo-Addo onye musulmini but ye musulmi fo a ye nim Islamic history no ye nim ye papa bi a ye frɛ no Abu Talib Abu Talib enti no ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam otimi ekon eje Islam esi ho ama ene mene wo nyina ye proud say ye musulmi fo nti ye betimi anya obi a oye kristoni a onye musulmini a obekun ama Islam som akon ama zongo ono ene nana adodankwa Akufo-Addo Hausawa say so mesonka Al-Quran say la in shakartum la azidannakum wala in kafartum azabi la shadidu se wamboa wasia onsan enye den embro no kro no onipa nso ya ade a ose ayeyi se wan yi na ye nso a mensan ni di ye nyina ye kai se registration yi be hyase ne ye de propaganda ne ye videos ne ye de nam social media zongofo nti ne ye registration no foforo ye pese ye yi zongofo free ho ye se zongofo nye Ghanafo sebi dagomba fo se wonye na wonntuna ne okoyi ohene asutire no ono na odi ohene atem nti wonwa a wo mo ba ebe ka kire mo se sebi o munye Ghanafo no omo na omo ka o se omo e na omo kasa no nti yeda mo ase se mo ba ye so no mo register se ne etie me da pa se ma te free mo no any zongo minister no adwuma zongo fan ni zongo ministry eye wo zongo the buyer no the kai say mo boa no Nyankopon so epreso e ma me be di Ghana mampanyin a zongo ministry ni zongo fan eye bibia me pese meye e di aboa nkoso e wo zongo Nyankopon etie mo paebo e ma me kwan e be di president meso no bosha Michelle ma be mindi mu hwan mo betiso e ma ne zongo ministry no aba e ma zongo development fund so aba e ye adwuma mu nyina ma ni twia say ye adwuma ade ba ko e me da pa ne se ye tro ye nyina ye tro ye din wo abato ho ene registration no sa Asante mo anaga na nyina ajimia kakra bia ama sumdwe aba ama obia so nya kwan mete se obi wo ho a opese otso ni din a obekọ registration center na be ka che se unye se ntiko obia e wo kwan so obetimi akọ register the matter se ahanso aso ase so no eni asokore mampon so no registration no egusu pepepe na kupo eni edana se alone ni titiri asema ye hia se bako ye eni asumdwe edi be adwuma wo Ghana yare abe ni se Ghana fo ye mian ni na hyehyɛ a abanje ato ose ya mfa hwɛ ye so no ye di so a so Nyankopɔn enti no ye be free mu e ma hoden foforo aba be hyɛ ye mu eni etumi aye adwuma ma bibia so afia afisonko ya banaba etumi nka se eso Nyankopɔn menema aba na minim se na ni daga na so nti na yare na aba man no so so obi ahwe no so yi obi ahwe no so yi e me de pa ma ba ma we usayinfo mpanyinfo serike wo nyina maski eshamo ma woni ntira mo chi so no maski nyina eshamo no ene ye koso ye na de aka no so ye di so a no na e ba be boye Onyankopɔn e ma ye nyina ahoden na on sheda emboga na ho ban e ma koso aye hwehwe no so no aba afi me ba be srebiom se peja me
2016 no 2020 so no mo koso sa emboa me na mo picture me na brother we bitimi aye ja amamo na se mo hwe se adwuma maba be ye somani a ene na mesre mo ma me to aso me wo bebre bioma na pese ya po daroma me ba be ye e magana etumi etumpo. Thank you, His Momma Excellency Mano. Danko Akufo-Addo. Yadase. Momma Mano, 4 years, be on 8 years. Amen. 8 years, no Sudura. A man for arguing sciences, I referendum, so on signing a view. Amen. My mother, Mubakase, Nana, but you will always support the government of the day. Anameboa. Inshallah. One a bonfire mano, a China government, and nano government beyond a bonfire mano. Yabetinani Akan Ghana, and the government of the day, and the bonfire mano. Timobia and Cassie say, Ubia Yadia, Moman International Mammy. Amen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.